أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hamdem čučuri, včera ja samo mare gospodarja Allahe, kova men stvorija, kova uputija, hem kova bud bare blagodatija, amin jedinja. Salavatim selami, čavađi kamaroman u pejgamberu Muhammedi alaihi salatu wassalam, veseli familija ehli bejti, nesrejam Allah, ashabija, hem salman ušakla katrudinen, peči kosunjo dive, i praksa daneno Kur'ani ćemo suneti, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin Allah esere izeneja, preslam znači džiko dešu šofto ajeti, tari suretul Beqara, emo dvajtano završinaja skoro guni stranica neli. Koto Allah azza wa jalla kavakeri أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Hvala okolaso o dalaleti kije platinge baš uputa. A modija je trgovina nengiri na uspinja, hem na net uspinel, hem on na neki uputa, a on na neko pravo drumo. Znači, ulaike ledine šterevu dalale. On ki je o dalaleti baš uputa. Kad te avela lafi, šterevu. Šterevu tamo nešto ket kinea. Pa puna pe ola ki je, ama mislini pe on je prednost o kufr upravo o iman. Znači, ovdje je prednost baš o kufr, neverovanje, upravo o imani ko verujima. A penalo Allah azza wa jalla testehibbul ama alel huda. Testehibbul ama alel huda. Ma ovdje je prednost e koroli pase upravo uputa. Ema kad te avela, lafi on ki je. A o manuški nela kalane, od ova su vodini, od ova su i sile čefi, znači od ova su mangela. Normalno manuš načinela nešto su nam mangela na vodini. Da si mi petuke neka džaja ko pazariba, hem nešto je manušni, jaha nu madela im čila ki korpa su tut na je kefi, su vlajkalo na je kefi, na vodina. Pa kad te Allah im penela, a on ki je ništo aver nego od ova su odem kefi sine. Pa ki je, od vas on kefi sineren, a kava si kavija menje samo, ko bor emunafikom goro kalbi kao emunimo. Ama, kwa kaya olengiri trgovina, kwa kwa lengoro kiniva, i kola pučiva, i sili nešto so jedindo protiv vrednost, se nešto ked čineja, morate platine. A on čio dalaleti. Pa i to upučiva, saro dva pirodala leti sovaja on platije. Jer kad nešto kinea, kad te vela prvo Allahi, on kije. A kad kinea nešto, morate platine. Pa i to upučiva, sovaja on platije odala leti. Koga va kjenja mi? Sovaja on munafikja platije pirodala leti. Pa uputaj. Meni je uputa, o hidajeti, o pravo drumo, mu kreodova, to jest od ova dinge ki zamena baš osob, baš odala leti. Od olea platinge. A mu stvara kad te tamo poispravno, kaj na desinjape plativa. So se on u stvari nikada na sine uminja, nikada na ineleno dva imani ko kajbi, pa te pena, aha, platije piri imanea, hem ki je odalaneti. Najnereno doma. Pa najnereno dja vrednost ko pireva sta, pa olaja te platinen piro dalaleti kola kije. To se, on nikad na stvari ki uputa, nikad na inene ni mani. Vistan munafike, on
Niekva čerđe, ama ku kalbi dujto garavje. Pa nastavimo Allah wa čeri fema rabbihat tijaretuhum. Apma lengiri trgovina na uspija. Dobro. Kasa ka teo Allah pripisini o neuspeh, kaj na uspija? O lenge ili je trgovina? Zovno Allah. Lengi ili trgovina so na uspija? Oleno Allah je kad im napomini, na nema kerdo on na zaradije ili on na profitirije, nego penova pe lengi ili trgovina na uspija. Se te ovil si nema kerdo on na profitirije ili on na zaradije, onda bi postojini si nemogućnost hari nešto te zaradije. Ako bi neko, ako ajete, a te pompe, a on na uspijete zaradine. Na uspijete zaradine, ama so. Postoja mogućnost, a ludja trgovina te profitirine, 2, 3, 5%, tamam? Pa bi od vas bi značini hem konifak, konunafluko i sihaj. A gar bi značini, kad bi avil kod ja smisla o ajeti te penelpe, a on na uspijete zaradine, on na profitirine. Odva bi značinja kava, na uspijama postoja mogućnost, ama isključimo i tamo hemodova, se ona i nene nisami šansa u stvari so, te profitirine ili pa bilo so te zaradine. Se kad vakeraka je omanuš havalen na zaradija, na primjer, omanuš čija je kroba, hem nešto desi ja peneli, pa ne uspija odva šejte biknel, hem na zaradija. Na zaradija, ama pazine, si nemogućnost co te zaradini. Si nemogućnost te zaradini. Ama kad penela kad teo Allahi lengiri trgovina uspija, isključini ta nemodija mogućnost te postojini, te pena šansa kaj šaje Allahi ne te profitirine. Pa neko bi vakili, tamam da je konifak, komunafuko, i si ne sa uhajle, isključimo i tako modo. Hemso se ova napominena pa kad te kod kija trgovina, si kavi u stvari kaj on ništo ni navredinena. Ništo ni navredinena. Pa lengiri trgovina puno Allahi na uspija, a oni napominena pe. A te penelpe sine on na uspije, on na zaradije, onda bi oveli averčane protumačimo akvaneli. Ama kad te avela ulaike ledine šterevu dalal. On tanudula so odavaleti kije. A kva lafi kije, para ih buti si kavja melje, a odvajtano kaj odja roba so on kije. U stvari i ne sa angilende. So znači nekava. So i ne angilende. Angilende i ne o pegamberi, objava, o Kur'ani, o ashabija, i kilafija, o imani i ne anglav kolengere jača. Ama on so nikle o dalaleti. Hem so birije, hem so kije o dalaleti. Ama sinelen je dostupno hem lijek, hem dujto. So se, pa te novelen opravdanje kad kavenan valko Allahi, on kije o dalaleti, a na manglete birinenem telen o hidajeti, to jest uputa, nego pirevola birije zabluda. Ena i ne nejasna buča, lenda na i nega ravdo očačutno drumo, pa to velenge samo vakerdo ekitu menja kava pa te manglena ma kajta ne zabluda nego angilende roba ke di kaljo manuš i kalla ko megdanja džarem si kavi, emotholi. Pa angilende i ne so, o pegamberi, o Kur'ani, o ashabija, celo je ke kelafija imani i ne angilende angolengere jača. Ama on so kinena, ando diaroba, kinena ugala rekli nešto kariki strana pirevola birinena. Pa puno Allahi, fema rabbihat tijaratuhum, hem lengiri trgovina so na uspinjala. A sad ko uspini lengiri trgovina, kada on ki je rumimi roba. Sad ko uspini. Sad šaj ko uspini od ja trgovina, kada je roba od alaleti so ki je, ovaj tamo so rumimo šej.
na nešto su kvalitetijem, su nešto uredini, na jedne, nisa je vrednost na jedne. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ on nas i nekaj, ki uputa, ona i neko pravo drugo. Na i neki uputa, su znači nekate. Na i neki uputa. Na i neki uputa ni anglav od jak trgovina su desi jape, a niti pačile paladan. Pa kad to Allah isikanja menge ohajihemo stanje, samo si ne munafikongo subhanallah. To jest, ona i ne save manuša, ajte pena, aha i ne manuš, kova nešto vredini, tamam, pa kada nek birinjao dalaleti, hemu misalo je ništa na vredini, na. Nego on od uvek si neko dalaleti, hemu manuša, kova ništa u stvari na vredine. Se to si ne vakerdo, pazim ko zove o Kur'anu precizno, to si neka te vakerdo, hem sebe pi od ova, ki uputa ova na sine, bi značini, postoji mogućnost, kada glava kja trgovina, on i neki uputa. Ama na, subhanallahi, وَمَا كَانُوا Anglava, dumutan, ona i neki uputa nikad, na i neki uputa nisam, nikad. Govori precizno u Kur'anu, subhanallah. Jer kad bi ova kevate, kada pausu da se ja pod ja trgovina, pausu laki neno da leti, te penelpe sine, hem sebe pi od ova. Pazine, bio protumačimo, sebe pi je trgovina, so birinjao da leti umjesto hidajeti, ki uputa na sine, od vam bi značini kada glavo ja trgovina, glasu ki da leti bi značini kao ni neki uputa. A gal bi ovo? Bo Allah je ono kjanu, on nisa od uvek, eman glavna od ova, ki uputan ko pravo drumo na sine. Pa nastavino Allah je azzawajal, znači, kao akiri amenge, ko dešu eftatu ajeti, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Subhanallah, samo primjer o Allaha telakate. Objasninijem opisini savejtane munafikija. Koma on tane slična sar okola, slična je okole se kova ejag harela, pa od oja jag svetlo kerela trujal, a bo Allah nela o svetlo onuri, hem olenano tamine mu gom, hem on ništa nadikem. Pazim. Kad to Allah i dela i gušižo primjer, pratim samo šuka. Din dojtano primjeritano je manuškova ejag tharela. A ejag thalalen tharela pe samo sebe pi duj buča. Angunoitano o manuša ejaga te tačon, hem ejag lenge svetlo tečelo. Rodo avdije manje tano pohari, aba za razlika taranguneo remija, ko te o manuša ejaga služije pesan o izvor tano svetlo. Pa kavate takjono manuša ejaga dan danas na čibo, a znači te služinen pe ejaga sar svetlo, pohari tamo ova. Inače i si, pandaj tamo prisutno negdje duri tamo afrička čorolje kubijako te na elen, znači nikam od ovaj sarine studentija so hevzineno Kur'ani ki go disiplona koje gav taro čoroli pa rakjatea na elen sarte čitineno Kur'ani te pamtinen ke disale thage bariyag hem turale jak bešle kena hem o Kur'ani čitinen. I si ama hari tamo do. Pa o munafikija i nelen jak, koja o lenge svetlo kerja. A bodova svetlo lenge kerja, penala, dingenen svetlo trujal, agja. I nelen svetlo trujal peste, ama na hineleno svetlo kaj? Ano peste. Eta mi razlika. A o svetlo samo trujal pute, na koristini tuke, ako na nekaj, antute andreko kalbi kokoninte pirali. Kad te Allah i penela, pominje klafi dal. A dal
hem nur, tamo je te isto, svetlo. Ама шунено ајети сарджава интересно кате. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت أكلا في الضوء سветло. Апна ذهب الله بنورهم. Па Аллах не даде да осветли. Они не дадат дал ко прво лафи, ко оленге светло неди трујал керѓа. А пало дова о Аллахи пела ذهب الله بنورهم. Осветло лендар леля. Шунен шука. فلما أضاءت ما حوله. Кедо дова светло табило, па обтрујало ленде светло керѓа, ذهب الله بنورهم, о Аллахи осветло лендар леля. Суса кате субхана на немо дуито путила кердо. Сусо прв пути пела فلما أضاءت. Кеда умнафики ај нелен тројал песто светло. Сусо онда напела пе ذهب الله بضوئهم. Сусо прво лафи користимо упре бау, а прямо тоа исто светло. Они нелен светло, која ленге трујал керѓа, па о Аллахи осветло, ама катарла ذهب الله بنورهم. На не بضوئهم, него нурихим. Пазите, субхана. Савита ни разлика машка која кладу изразија ајекти исто значај силе. Хем о дау тано светло, хем о нур тано светло. Ама у прво пути Аллах они нелен дау и нелен светло, па о Аллахи ذهب الله بنورهم. Па о Аллах о нур не дадена, а о дау напоминена. Савита нонда разлика машка ракава дуј светлија, о дау хем о нур. О дау тано каладен о светло која перела са сенка. Ситумен о светла канал, о перела катеа гехар. Ама од ова дау која Аллах помини, од дау тано од ова со светлина гехар трујал. На о нур, о светло која директ перела. Него од ова трујал со черела е сенка, со светлинела. Од ова е тано дау. А о нур тано од ова која со, о извор тано светло која директно перела. Па те на овело нур со светлини, о бау не би ни постоини. Тамам? Па кате пендои тано о Аллахи лела со ленгоро нур. Ана нема кердо. О Аллах лелален да ленгоро дау. Ако би пенал Аллах лелален да оддау, па добро, лелален да оддау, Аллах берекетна, ма и силен со. О нури. Дикен субхана, свах ко лафи ко Кур'ан тано прецизно имало себе пе. Значи, прво пути по Аллахи, они нелен бау, со и нелен, есенка со авела, таро светло. И нелен, есенка таро светло. А бо Аллахи лелален да осветло, па чине, хем бизо светло, а хем бизи сенка. Китамина, ништа на дикен. Па Аллахи лендар осветло лела, хем Аллах китамина, а чине, ништа на дикен. А яр опишимейтане о мунафикија. Па пуно Аллах азаваджеле ки суретул Хадид, ко бишов тото ајети. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. شو سبحان الله؟ أود من كل سورة من أدارن ترى الله. هم veruinen an lesoro peygamber. أود والله كدرت من дуј дрома лестар табкиру рахмети награда, хем кадел тумен светло нур, која ка поможинам тумен те пирен, хем ко простини тумен ге тумаре харамија, о Аллах и буто простине молта на рахметчина. Па кеда Аллах и дела вхалален нур, емануше сам несором калби, тега ни со, о мануш колај джанам те разликуини о чачутно друмо, хем одалалети.
كده والله دلت نور كاي عن قلبي خدتهم يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله سورينا ترى الله وآمنوا برسوله أمرنا كاي برسول پیغمبر يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به تمرنا كاي تمرنا كم پیغمبر والله كدوكم dvostruko, duj putja nagrada kad piru rahmeti, kadevtu men nuri kolea kašete phiren. Kolea kašete phiren. A on veruje ko pejgamberi, o munafike, na veruje. Pa samo Allah ne je svetlo tega ni tega. Na Allah kaj na dinjalen svetlo. O Allah na dinjalen odja senka je svetlosta koja vel. Pa čile znači, a čile kitamina. Odresu Allah ih palima kira da delajma muše, znači nuri ko kalbi, kolajne se ovte džanel soj odalaleti, a soj o hidajeti, o pravo drumoleni. Zehab Allahu bi nurihim, o Allah je negoro nur lela, pa vakergam, jagi sila svojstvo svetlote kerel, hemte takjari, to jeste pržini. Pa lendoitano jagata osvetljiva, a mačilije jak so te pržinje. Jaga čili te pržinje. Subhanallah, samo opisu Allah delan u Kur'anu. Allah je relafija, ta ne precizna. Emo munafiqija čiko detalji, ta ne jasno detaljno opišine. Samo su omanušana razmišljenena, o Kur'anina čitinena, lesoro značajna džanena, da mangena znači te čitineno manuša, so ulemata o Kur'ani pišija. Car su penala Osmani, radijallahu ta'ala, kad bi ovena mare kalbija ne bi čista, kad bi oven samo kalbija mare čista, ne bi čalon Kur'ane. Amo halitamo sad posavajeni. Pa čero Allahi, ذهب الله بنورهم والله نقول سветло دلا والله سветло vikini piro kitabi o Kur'anu والله سветло vikini emakere peygambere alejhi selam o resuli kajtano nur والله سветло vikini piro dini uzvišimo islami Emo Allah i dela opis pestaren penela kajtano ovso svetlo. Ema vela men je svetlo kajtano u namazu. Hem zamisleno Allah i dela doa nur, lelendar sakam. Pa na ovelen ni o pegamberi, na ovelen ni o dini, na ovelen ni o kitabu, o Kur'anu, ništa najme. Lendoj lendar o nuri, a čile bizo akala buča sakolen, Wallahi korkori opišini soj saj nuri. Pa čile bankrotija bizoništa sebe pisose. Kaj leleo balaleti zabluda umjesto čačutno drumune. Zeheb Allahu bi nurihim, o Allah nemoro svetlo lila, wa terekehum fi zulumati. A čavjalen, a kate zulumati, a relativno žina, nuklaren ko tamine, na ne ko zulumi, jek tamina, nego zulumat, butamina, ko bud zabluda čavjale, množina. Ama, kad penalo Allahi nur, upotrebini izraz kjednina, jek svetlo, da ne poput svetlije, a udalaleti da ne razna nebu, pa i situacije, razna zablude, sekularizam, nađanav susaj sineri, razna dalaleti, ama u nuri, o svetlu, oftano jek, na ne pobuter. Pa upravo drugo jek, a u dalaleti je i ta ne bud. Sad tomu Allahu veliju alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Ma Allahi tano prijatelji okolengoro koji su veruini
Hemrenu Allahi taro tamine, taro razna tamine i kali, ile nur, ko svetlo ne. Pa kad to Allah je pomaso o nuri tamo jek, odvaj tamo dini, ko sudno dive jedino dini, prihvatimo kao vel, Allah je tamo dini kole aloko o pejgamberu Muhammedi, hem niko je ver. Pa nastavino Allah azza wa jelle, kod dešo v toto ajeti kao keri, summum bukmun umjum fehum la yerđiku. Ontane kašuke, ontane lalore, hem ontane korole. Zamisljenje ke manuše, koja je tamo hem kašuko, hem korolo, a hem lalore. A uzalo dova, kad to Allah pomini duj najbitna udara, prekalo kolo manuš šajtavel džiti uputa. Odvajtano o šuniba, hemo dikiba, o jača, hemo kana. Aba, o Allah izokno. O ni dikena, ni šuneba. Ama hem, nava čerena. Zamislim tmena kao, angitutete dike Muhammeda a.s. Hem angitutete dike o muđize, kolen cartano obdari mojem bičaldo, a muđize, Hello Imam An-Nawawi, uprav milata i duše muđize i pejgambere sa. Uprav milat duše muđize. Hem tudi keale, hem tudi kea dula muđize, ama dikea, ama korono. Šunea, ama kašuko. So Allah i sad dela opis. Ulaike kel en'am. A on ta ne puna sad ko? Sad je stoka. Estoka dikel, ama na halo, na primjer. Dea vika estoka, ke puno, vidi to kari, malo turi kod ja njima najamari. Oj, hem šunotu, a hem dikotu, ama a halotu oj. A halotu doj. Pa Allahi subhanallah, uporedini len sa estoka. So se, pa ono Kur'ani šunena, one pejgambere dikena, ama na kontinen, na halom, na razuminen, pa uporedime i tani zajedno barabar estokaj. A nengiri uputa pareste kerdi. Pa da pophare akan uputi metoren, generali so se panilelenge duj najbitna hem najbare udara. Hem na štiri šavenđiki uputa. Ma kad teke do Allah i puna sumun bukmun umim, a on tane nađerav korolen kašukena, mislim, pe koji na nenen jačajni na enen kana. Hem kana džanena lafite čeren. Na, on sao dva isilen, ama lenge od vana koristi, jel? Lenge od vana koristim. Isilen od ova, ama na koristim. A ako nešto isilen, halalen, a od ova ne se na koristini, u stvari značini na ne. I si tu je kšej. Ама от това ще туче на користини, нали туче таро хайри, сарке на не тути. Например. И си ту драма. Бешела побора. Валяни туке негде хикнотеджа и кълвек е драма на не лямо чао. Кед беше чере е драма на обора. Користини тут нещо дя драма, коя кед валяни туке на неоте, ked navalani tuke angotute tamo. Sad te pene i si tu drama, a na netut. Evo, dvajtamo primjer. On si neren jaka, a malenca vadikem. I neren kana, a malenca so našumo. Evo, dvajtamo nešto buto pasno insani, uzalo jačako noloteove, uzalo kana kašukoteove. Buti opasno. Pazim. On na našalđe havalen o ukus ili o miris. Od ona je baro problem. Našalja ukus, ha pašteta, ha bakro, isto je tuke, sus. No se ti neja. Ha pašteta, ha bakro, isto je tuke, su gote ha, sanjeki. On našalđe havalen uzalo jaka, koroleule, uzalo kana, kašuke ule.
Това е тано проблем. Пази на вяру писино пейгамбера и селам касти. Владарен, сокавладинен, колакавен, англау окрая катараква дунялуко тело. Тоест англау судньо дивен, вектаро ишарете, атаро судньо дивекано, сокнало сан салам, кавен нери владария, колаковен прнанге, нанге, а узало два ковен хем кашуке, хем короле. Тоест, on kašunenem kadiken, ama kašunenem kadiken samo dva sonenge odgovorino. Ama on, baro, o dunjaluku ka perene zulumeja, nepravdaja, fesadeja, hem razne mučaja velice. Na ovka je nadiklo, na primjer, gdje su desini preko svetu. Na primjer, ako je islamska vladarija. Ona dikena su desini? Dikena ama korole. Na šunena ama so. On ta ne kašuke. Od ovaj tu među dva primjeri, samo Allah u višini kasi munafiqonin. وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ po Allahi, hemon so nairanenpe. Kaj nairanenpe? Nairanenpe ko hako ki istina ko čačipa. Sam istina, samo čačipa. Pa istina koja dikle, dok si ne kardi jag hemlenge svetlo kerđam. Ne jag, koja svetlo dingja, hemon dikleodom, ama so. Namaglete te prihvatinen. Pa Allahi tegani, zeheb Allahu bi nurihi. Pa Allahi beladen da dva svetlo, pa Allah čile kitamina, hem palo dva više ništa nadiken. Pa puno Allahi azza wa jelle, fehum la yerđiun. Hemon so na irinenpe. Pa sad ti irinenpe. On namangleti irinenpe ki istina koja dikle dok hilelen svetu, sada kanaka irinenpe ki istina, a on ta neki tamina je ništa nadikena. Pa kanaj tano popharet irinenpe, ne voli dok hilelen o svetu ne. Vahum la yerđiun. Ona irinenpe, kaj? Na irinenpe više ko pravo drumo. On završije tepena piri koja završije plo kod dunjaluko, ako ahireti su ađikedne, zapravo Allahi innal munafiqine fi derki esfeli minen nar. Munafike ko najteguno deo e džehenneme su. Od ađikedne znači ko ahireti, a kod dunjaluko završije piri karijera, od olea su uzalo jača korolea čile, uzalo kana kašukejtane, hemontane puno Allahi sarfe stoka. Isto ništo na razumini, a hem dikem hem šuno. Wallahi ta'ala čolamen, lenda katamengo šeri, hemamen kod dini te zora likerija, katika čovala istri zenea, Wallahi te dingja snaga takatem džadi pama verkurko, inšala ka nastavina. Onda je primjer saru Allaha len opisi. Tešu 13 etija, nisam len te završina, dok kolay završavam. Ebu milen štara etija, vallahi len da Allah fikir ja, ene vernikon duja etija, ama omuna fikir tešu 3, znači ajetija. Len da najbuta Allah i lafičerov, so sontane najopasna, kolen da insani valjani tarakol, pemo najbaro zarari, čerem. Allah to proslijedu putini, wa akhir davana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sastiku sabari.